malapke kat kain civil bautin ke ikan man te seinge haon koslong alaiker finen Hawaii na Monday evening 6:28 beautiful Monday evening here in Hawaii. If you want to know what it looks like out there, that's it. Just perfect. Couldn't be any perfect, just nice, beautiful sunshiny day today. So I want to welcome you. I hope my broadcast this evening, Monday evening, 25th of September 2023, I hope it finds you in good health. So I would like to welcome you. I'm going to go ahead and start sharing the world clock with you. I share international clock, mainly Federal System recognition, few locations in the mainland United States. So here we go. Guam and Chuk Maikanish, 20 hours ahead of Hawaii. Tuesday afternoon, 2:29 p.m. KOSRAE and Ponte, 21 hours ahead of Hawaii. Tuesday afternoon, 3:29. Tuesday afternoon. Koror Palau, Tuesday, 1:29 p.m. Nashville, Tennessee, it's almost nearly half hour until midnight, 11:29. 31 minutes until midnight right now. It's actually half hour until midnight in Nashville, Tennessee. Seattle, Washington, 9:30 Monday evening. Monday night, Dallas, Texas, 11:30 p.m. Kwajalein and the beautiful island of Nauru, Tuesday, 4:30 in the afternoon. Honolulu, Hawaii, once again, it's 6:30, September 25th, 2023. Denver, 10:30 p.m. And that's it. That's it for that part of my broadcast. Okay, Shvilpen relaxin kakshak. Akipakulomalem sinkat ke maulakum kulomalap ke akwakulal akum pulakin me ko pulakin misle ke lenchim singia parang katkain hakfarsi me finchaklas ke pelsinge. Sang onsugoin sang ikes la proskasing na katfa shwang na ki ipse metan praile na fa. God proceed on with our broadcast this Monday evening here in Hawaii. Tayo onsugo na katpraile. Yeah.
Begynner på att förlåta Lars katja ma joklena lang sila kulomalap ki karangan ko lom shama kom hakwe mo Lars ni kipel singe kan mande singe fina HONOLULU fina nawai katita la kispen lang silom panen gataklin misle plakin kain mano alena joklena pa ma falgedin fakulomalap na sumge pa umtal kat förlåta Lars din talagat lepeki masi kaluo kamaniko wa shamakat relative falye matom na shishke makluklar na skalwani na inshwil pina wikat ikesa inchesh leila kas lom leila makumaki ke moulash masap shamakat da kumlang siktin karangin pelko in moulash leila ni kesla inchesh kringa na aklen la kadarshie ke relash na yematom Namna sibena kyokye nanaklar hesi nganlomin tolakin sheshkrinkain akilen la. Enenanakdin me fashkiakwa klom finne mese grinkain kalvaninain shie finchaklat grinkain akinganyekum. Nake pelsinge pe nake hoyeka singe nake finchaklak ngangan broadcasting ak pasiselye ak misya koye. Leila manakewa masum kin wala kain fakakla ngamit fakasi kingay kin mga matalal fungi ngay ta kim leila gukulak orala kain kale min kain may ta finne ta la ngawi kalan sa prekum gawi lal fungi ke mekin makat nga manatum horek malak shampram la kain reflect lal fungi ka etalak kim Amna sase ko mana ke wana chilo shima we are pe chilo ma we are ke we ka singe kashikat yok na chin na papa martalik nata hakai ka talak tin te flaya kitin ka inuti talik nata skalwani na in ake ingene cooking kalches elos ma in ma elos in ma ka in kapak in ka in ta in shanging shum in ta in shuk in Ora malalo sin trasfalnage ma kateta ka elos ita ma kum lang sigrinara. Lo malapa talgi mana kewa kalwini nesi misle kalwini wikat na kewa. Elos ma palakin pe hilya ka tikalgal ke mo lalos elos ma palakin manas ke monini kwe. Ka katse ma palakin pe manas ke moningan la na manas akaikat wikat lalakitin kalwini shuk. Shakak puk natum shuk kaslom pe na goin mo latin kain kashikat awi finchaklas ka awi lalfingilas ke makadita kum haki na shish pam dagat kilo kaksekin kum fakulo kini mo natum chus kasmit kangolas kat pro kilo malapangen sin lucent prize lak ngai
Si fil ben a choan na ke sa ko nge. A fin siya kuminka wangin mayok nge sikila nga kain me as fax luo nga ke akalami mangema sikyak ke community lash finan HONOLULU ke week nge as malu nga mayok sipe nga ke Correct maka na siya na phone na siya dafinen, you know. Ang actually ko nung suo na tapon sa kuluka man nakatfat so naki me broadcast sila ngayon naki agenda ka mga ki-share na siya so. Felsinge mau besta kapumunya England katia kilinale Ansilan katakana siga kaya Felsinge mau besta kafunya katia hilenale Onze weg me ikekle Lancashire.
Inshallah.
Sana lorslaan leke. Most wanda nga share masiluma mga isam. Kaya nga, sibil ba nawala kasi pangakla na siyum kula malam singkat ke ngakum kan sibil sin ke ekon me mande se inge na how me eat your slam now 50 minutes after 7 o'clock Monday night here in Hawaii. How this finds you in good health. Asi luo mga ke me hakalim ye mga ita na paela sikyak ke week singe masimitan pa fundraising fancy urek ki me how on course tawek bang ticket ki how on course na nga lalfi mo masinge urek ya whole stadium park fundraising fancy ngi malal siya mas naini sa rek to Tuesday ikan Tuesday lutu confirmé siya finne mesi kom yorak na lo mani ale na yok sipe has kalmen sin alal mi ma siya wala na inganing me los finne kom ke me tagani siya rek fundraise event siya rek tu nga ale na ngama kat kaksakin moniak lan may te HONOLULU ma sigash ma tako sikyak tawakel Eileen takoni pa me Sherilyn wala lang siya
Sadakoche ke som shunen KOSRAE ke me shunen KOSRAE tari ke Victoria mande mi singing ama chapana tema ka tasta ke Victoria il shunen KOSRAE ngalila il som follow na yun metlal finen KOSRAE finen mele il pakpakitari apang itala ka me masilal ainis ngay nainis ngay le me nanole som na KOSRAE a fundraise event ngay Eric tu inina na finne tala lime koska finne takal uchaklo mani alina community silar finen yinang ke alina ina pa ye community ka academy support pakatram ke me Victoria na ke me rekma ngakuno kon ke sienri malak pamanti me asharam ke me nanan ka me si was lash na sin met lash met wies met kalens up wies na shaftayen manake wa poinchi mayo na pa yalena ngakelin la kalens up in line se so up adal el patwele ilrali sigil tu tangale nga nagimatwel so up nga tepena lutla elrela na una pa alu sila la ilta capturing pera naki madutuche ke ko wit na phone si alena madututale pela nga katsum ke alu kat porong matnge orela kalan sa po lalo silo share casting katalena tago kale malena mokle na nakla sa kiting kalwini nakay kat ke lalfuni lasha nga mo pa nga purpose wo lash ke kalan sa plash finfela ama ale nakaksakin alu nagiba na proil suwap na dal helpat wala ale nga fwela na pa nakimatwa ale na kana pa ye una pa ye kat ngan takagat purong cleanse up lalo siya ale na kat fwela na pa na masimit mga kishera pa may fundraising fancy recruit awan ko sa Old Stadium Park may nakaywa invited in the kawi may akfrashi masing telesam nakiakwa kay la finfela nagemo la finfela kat tala mesik kade paron kat fugo kung fin ke me in rekla wo pe fin pa fa ni ar masigyat na siyum kasi aulo man komen na kon ka participate ka involve ke mama akfrashi ke community la ngayon mo kung siya ko min kain machimain receive na te kif sang pelom sang me ana si me resources lom kashpom insang akfas si min special rakatara hoyeng min makatita la mama si rosken phone na masikni ke mayo ma kadel sinesis si insang akin si uyekat election sang aking si uyekat nakitin share pen sang aking si uye matsaya na kung fineus kitin mesom pakantin metso mus kanon peo mana finete towas kanon peo si saftain mana ke wakikat torenin si yes kitin akwasimang mayok mana yoki akwasiliak aite me towas narakat pakadakalem yan ke Lucien Pel si ma Hailin Pawang lemit na ki malem si luo som la ni pa si penak siyak me masaf la singi ki fundraising ki palitua may tena falayak may tali na kampare na pa yala wala ko sa layla lang silang katinan ki nanaklo school ko ki urit malosan ara Actually, ito ngayon naktinsyo na takay ni Akashay. Mayata na pa ilang som, we masing nga planingan tarikarit malaka na nga som, wus camera antika, manangan sang me support yakay yung mga ito, katin, tapal laliye orek ma kaya filat katin kain akfasi me ininanan, yun na, community large finan may KOSRAE finan honolulu masyak lo nga ki pe share
wikin farsi senrin farsi pange fin ba me kom ke itawile kom ora kom intakana ke programmin mutanalu shimarek ngay taka porongo liye long me Rela kasa gatin iljat na inkom insang mokle kom pel finas pel file gitin suk kat gitin me rela commitment las gitin me kalan sa pa malay ka ora malay sin fel sing pange pel ma file gitin na alin na nga si fen nga finte akoya la nga finte akfoilya la in maslot na sin kate may ilya si may katita na pa more large, even more so, alina unpredictable na pa niya kita kukum sing ito na kat naslawa katita la may sikya kita next thing you know siya ko may rekla pang yok na shum ara even more so now kat nagtinagot laki may molin large molin may fintra class na ki mo na kat sing te actually shock si pang man na pa si pang kad nagdin me compare ke kay filas kitin kain we me lok la silbe rina din sin kate wala mata ke ne ko mai las we isin se olas opara ma se senria nanak mas ko se sam nge na ko lan mit ma kalans up ke dawi church ke by los ta ko ke victoria lo si Calvinina in practice back a week ini ki fretia nga ito pala fin mo lak nga wialu nga rangan som sige record ye pe kalan sa purek ngan share ke YouTube ko us fin kita lav ka kalan sa ko malach nga gusom nagi YouTube sila watching suggest pe recommend pe nagi YouTube sila matande stream ko final matande kung sang na enter na me words kakaslungan kakasingan na olek me live stream pang masilak ni ko nigipa na YouTube laka YouTube sila ko fin subscribe click na subscription singa and pel ko nga post me fin mga post video sa sin na show up ke malo manakale milas video singa sasi singa post ya kun mo as access lom nage fin kum lang si me yok na program ko me Google as may tawai finan honolulu nga te anyway kanta ke main island of Oahu pa honolulu pa kayen may kusayngam tawai amakatra ke church alulas nga nga fin sakin wo sin may takain fala wo parang recordi me mass ko me funeral services burial services ko finpas me finba example wisia il dollar anniversary lalos na asom recording and share na sin may ito losin kain William ang fin nakikan si ma ngan record his sermon mauriki and eventually I might feel comfortable doing that but in the meantime nga mainly recordi kain peltima fin pa siya school nga may wupang ang recordi pa ke farsi programming farsi rekisyan nga record share ke YouTube lako na masya rekrutung nga som ta national man ko ngan kain me shuke recordi pe me activities ka events makat akfarsi community life fin hen Hawaii Iceland advertising kunden matakawi kan ta finan yun no Siap masih siap lang aki pe akademi nga laman akademi na ki me restoration na ki me benefits ma kat met micronesia nga tais me na ki food stamp na ki fin pa kum guflanere ma market pe nash disability ka me ma automatically ko me apply na kum receive me itaklali ki kat ingin na tasak nga share met akademi mo sabi malam singa kapin September me restore ki I want to take that back ngali mo inaccurate facts lang nga eventually hopefully before the end of the year itali restore pangan siye me condition ge compact sila nga compact sila nga
idala kriye lalin restore alorela agreement lalos ngay amasyo nga fact september si mga pangon comeback shafla last phase of this negotiation nagi comeback singe kapangon ratify managawa me ayniak lena me Celia ki managawa tari kapangalito that's not the case I guess siya pa ma ngayon na pa si Kyakla Ashman idalalo get na sin Micronesian veterans kung the surf military retired ko you're at some point in your life kung surf ke active duty ka mema Ashman idalorela insan cash o finbar health issues lan veterans ka inin na nagi medical assistance ka medical services pangi ka to mama comeback singil akula yok mani mai ta kyang sang cash of veterans lash finan federal system Micronesia na parang akala I want to take it back I don't think it's going to happen this month the end of the month but I know for sure I can guarantee 100% that before the end of the year this is going to happen restore got kain apply kat finit the US citizen kat kan apply na food stamp should ba apply na ki fin ba kat kayo kat ko flannery mamakit spin kat maskom automatic amo kung vinya on ngol at least 60 years old kung automatically kan apply pa na ki social security ko tis makain mangik I'm not exactly sure the state kan cash or market is yang na yak for sila keniklan may matago finpan na si papa si gamit mata to kom taurun talik na to finan yun ang isang cash o isang cash o kumingan cash o talik into makum taurun ko finne parang kaya sarsi siya papa si na rek man singit na rek man ta to kom ta ilakay na apply na kimangay nga siyempre kimasingi na siya Roberta babagsin talik sinatol wele lani nga som ki me somra pa paperwork lan may show sila Micronesian may kusay siya something housing sila Roberta nga sam sin nga ki arrangement alagak sa kin pe ildal ora podcast la lagi pel siya in weeks nga kina sang pe pelal fin ngal kain me ilkain ta ko update la me arsh massage Nakasam sil Roberta ki mental ildal pam da podcast si malan we are Oceania in sang academy resources ma available in Micronesia finan na yok na in particular Jennifer dal cash ma kusay kum dal finin na cash kum dal som so kultal na ki application na ki medical ko nakikanin mang kum dal fin som resources are available na siya given na nga mga iltalor pa food bank si me nga dikun na naranim siya ito tal som na utsak kisensya som putaki mata yun na lows na ki cash o ma available iltali academy la cash available na siya yok na yun na may kumdel me etafolo min pelupe pang tikuluklom del Deguluklas, kuluklan met call finan merke ngina. Pangan si mga ki I want to take that back nga sam sil Roberta ki nga mo nga sure na pa mai si Jackie Malan. Ta nga purong ko dashi ke me nga read ko dashi article sige. Main person na siya si mai las fin pa las Washington ngina. Il dal me forum ko me summit met call nga ma finan Pacific Rim ni given a finan New Zealand ko and Polynesian Pacific Islands mga dal nga madala Washington ngina na kafana me president la so aswa ngina dal losomin me Super na me discussions mapena na ki me kainin cash ko kainin situation masik finan fella no phone niki na in particular finan ferris sa Micronesia. Ako malap ki para mga kita kain share dal na naman na silpe akes makiye ko was second ko was na lito. Masi may recruiting pa fundraise eventual mas na ini so tawikat ki pelna pas pasien pakantin dikinis Judy dikin Richard
talpa shuko matak farshi me ina pe lan mai finan yun ang karnak din akalamin sil dala ka true ke me mailo siro ngay nara fundraise events ng confine show up uchak somna wi mata nam la office yalo na kay na pa ore mama ka tak farshi finan yun nga ito I know for sure fin cut willing fin wealth la kasi nga pala kin mga ko so orang ke after kin wo nga som sungan record yan na ko post ya ke Facebook ko YouTube pang mayok tolu nga li chiman saying I'm going to recap right now chipa fast ke jen kung fieta we let to go we are cleanse up we got pair akfashi malanka there's nothing better than doing God's work at this point in our lives. Ara akin Friday kom taka we porongo me program sila sin met ta community tawile taka porongo sige ngatang li sige long kasansium nake me maluti ka cash ma ilo se share na se ke share riyang akatsom tagani som we porongo ma cleanse up pelos sisla week na phone lu may ma week alan sa finan yun ang kal practice nga madal practice halaway ko so we akfashe chop luck pang taring video nga camera na makusarang nga na share may na kawa KOSRAE operat back home in KOSRAE losin we di Eric ma kalan sa wulas magat akfashe finan kal Aki fakulo kulo malam singkat lang akin akfashi me broadcast sila man it's been a long time ankin la I wouldn't be surprised if it's even at least a month since the last time I do a broadcast nga mas actually I was sick for almost 1 month almost for 1 month nga tepen aurik matafa flok la rik maki Victoria na panga flock lemin siya ngalan na I feel good it's good to be out there back in the groove and you know just do normally enjoy doing being out there working and meeting up with people you know just the whole 9 yards I felt pretty good for the first time yesterday and today I feel like I'm fully recovered Harsh me diarrhea siya urik nga rapraning week to na gimalim siya man literally turned my world upside down I was just like oh my goodness asum na hospital pelu I was so dehydrated I couldn't retain nothing everything that I eat and drink just you know what I mean it was just horrible I was like, so almost 1 month not working. I actually didn't enjoy it because I was so sick. I hate it when it happens like that. You know, you're not working, but you're sick, so you're not enjoying your time away from your work. So here I am. You know, today I felt so good, feel so healthy. I actually decided, hey, you know, I'm gonna get on my broadcasting and play a couple songs and especially naluto fundraise event sila and nainis nga pa alana me urge prompt me nga ko me ikasta machingan kan share na she was going na sa schedule time naman naluto grin ako sinike host yung park 6 o'clock kalimtawa pangon me tikito I'm gonna go ahead and play a couple songs in a row, 2 or 3 songs, and then maybe just call it a day for me. So let's get on with the Finsak sing taon sa bunga.
Satelische Schuhe Kenya Tignis Virginia Priscilla Fundraise Evangelal Sherolina Pa Katsumwing Tignis me popo il sokla na kushay kil tuteng siya il me takana yin no takam tayo ng alima il fukukui nga finjaklan safely arrive finan kushay I hope you're back in KOSRAE doing well takati tayo na nipa dusen Belgium tayo ngalila me il falok il alaf ko ngali malala ko inshallah na ngama pang super wo si takana yena takyang no Sasha I think that she looked pretty healthy. She looked like she
she regained her health. So congratulations. I hope you're back home safely. Ngayon sila ko noon so kung nga pala may pelpe na falingan dari may call it a day for myself. I'm gonna play this one more song and then we could part ways and then we'll see each other the next time I do a broadcast. Once again, ko lang malam singkat ke akong kain swiba osun misle kain man uma palakan pa ng mokle munakla sa kring kain ako sige pel sa inyo. Arsyan wala na nga. This is one of my favorite songs. Patrick Natal Pasta Palik na ni Pesta sana'y ay pagpagiki Pinde Victory ang amo. Oh yeah, Victory. Happy Friday ma. Ala na patwayela, we've awayla kaya dalik na posh pa ngayon ba bag sililin natal siya Chipi Shalshal mo ang tayo na nagpada relocated na mainland Texas I'm pretty sure palsom di pat na iwanan nila Patrick ala na dalik na aqua kaya akong takas special to Preston na marami alam sinan alam islam gugulan ito na alien man may you rest in peace aki wala pa kasi nakayala na siya kapag nakayala dalik kuyal siya first cousin Milos kaya daw so ka na KMF service, viewing service, funeral service, like that. I hope you guys are having a safe return flight back home here in Hawaii. Kailangan at mga mahal na ito pangan mag-share yoki and broadcast lang nga kaya akayan Tigan Richard Tigan Judy
Mange katito lagos mit kalim. You guys take care. But until the next broadcast, we'll see you. Stay safe and stay blessed. Aloha. God bless. Peace out. Peace out, everybody.